Nya seperti ayah dari Kapten Berjuang. Ayah bacut balungnya masalah kum kawin ayah. Pagi bancara tanyo tacok sikap saat tanyo kagalak ke tirau rinang. Tapi kalau mampu untuk dalam mar. Ya ikut pegangan Nabi je betul. Manis ta'amin kumul ba'ah falta jawad. Kalau sudah sanggup ita nafkahkan kana jeleme falta jawad mekawin. Menyohana kuasa falyasum puasa betul. Ya enggak apa puasa haji pertama ile puasa bebaju hubu. Lain puasa tun hana meka. Hana kawin. Puasa si imsak. Lagi tadun tadu hana dapat jubu dak puasa menal si wati hawa mengkawin karena anak kuasa kakak anak. Jadi kalau ke Bandung duk lebih hana bu. Hana ngemblo bu. Puasa. Nah, ilu hawa mengkawin tapi hana jeleme puasa. Gampang ya. Tapi buat agak tu. Nyo solusi gampang tak.